isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Kumusta kayon? Sapay lakumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailinged na kumalatan itinagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa kaasi ti apo masulbar met adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. No may papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa ababai ti amok idi ket awanen sa pulekpay iti asawak. Ngamin malaksid anataer, nasingpet, nagaget, nalailo ken napakumbaba a tao. Agingga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agalas jas mat gaya man itirabi Ano? Nagbit nga pa sa ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, dako damon. Apay, di mo pa'y nalpaster aramidam a report mo aya. Nalpasin, isave ko lang eh. Agawaam nga rod ata maturog tantani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy, Ay, makaturturog ako na talaga lakay. uy, nalpasin. Umaya ka on. Maturog tan, Victor. Madam na mapay mata. Agay ayang tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor, I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit di taldaw mo ito, Boss Jimmy. Launa, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga adda, Victor. Anya nga dito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos Kamaudyanan na, nakabukil kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kastaon ay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre boss. Ura sino mat nga asawa Talaga amaragsakan, namamuan na amasikugan ibagit na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigod ko na may sakan to karag iti alakan ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawak unay, no kayat nak nga alaen, kas may kadwa nga ama, ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Una, hindi pa lang mat ngamin nga ibagmagakin ka. Nga uray di na kun awagan iti boss. Pare, kung namlatakan niya ako. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka, bossing. Ay, sus. Awan rumbay nga pagbahinam, Victor. Pare, kung namlatangaminan kanyak. Tapay paiswintan, tag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, isuti ko ng boss, di iso. Ay, sti, pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din no anya ti damdamagam nga awan pa'y. Magagaranak ngamin una yun na maddaan iti anak. Ay, awan pa'y mat nga rod, Victor. Ay, kat padasan tamanan bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamatan.
Tani, siya klangan di awan pa junior na di opisina. Isong ipadas tamanan bakit? Bareng makatsambata matan. Kumusta, pare Victor? Talaga nga awan pa eh? Awan pa yung rod, pare. Ay, sos. Abangan, no, di mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Ne, anya ti kayat maasawan, pare Jimmy. No umuli ka kano, banda ti kanigin. Sa kantumaten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kastang amil ti naramil kukit. Naira na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamat kalukwan, pare. Ang, aguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Nga maapay nga ngaging gaita. Kaya't di kay matla makabukilan. Naitangarod kat, pare. Amangan man, no. Ay, sana kalupas, pare. Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Agad di ka nga ro dagungat, pare. Sana kagungunget. Ibagbagak lang, mat. Sige, tadapay kaya maramidag. Panawan ka nito, eh. Mabit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya dayta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa yanak ta. Ha? Mayat kanukat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot dayta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Kasla ba pasarunuan ti ampunan ta? Maguyod, wano mapadaras ti panagsikog mo, bakit? Ang Victor. Ala ka din, umanugot kan. Iti kasta, adan tumutan ubing nga awiran ta. Naimbaglang mataliw liwata Tapno damat makuna nga agas ti bambanog no kas niya nga gapuray ti trabaho. Bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti day ta abanag, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam amangampun kayo payla ang Olivia. Mama, Adamot kit di punto di asawam. Adamot la ang dagiti kakabagyan tayo anangaramid iti kasta. Adda dagiti na addaan iti anak. Adamot dagiti saan. kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaadaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ti panunutem ket di positibo laeng. Iti kasta saan kang agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpaiso. Iti kasta, adamot tan ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawan, iha. Aklunak nga dadagiti gundaway akas lakayat kumatan ang mangampon kami, Mama. Isu na lang ang tanudad tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakon-nakon, iha. Awan matparikot iti dayta. May mayat kit di tapno addan tumatan kadkadwayo dito'y balayo. No bilang tamangampon ta. Sa dino ngay ti pangalaan ta iti ubing. Ken asino ti akin anak. Adda kano ka anakan ti asawa ni Auntie Brenda ang nagsiko ka balasang. Dandani kano nagpasngay kat. No kayat mo, di dayjayan ti ampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatam, Victor? Nyan ti Brenda nga ya kasinsin ni nanang. Diyan nga ya, da video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isong agpaiso. Mismo akaanakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak ang masikog. Kasta? Wen, kasano? Umanugot ka ka din iti ibagbagak ang mga ampunta pailaan. Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaamam. Kat maadaan tanto matlaang itibukod ta nga anak. Wen kat agyaman ako na bakit?
Agyaman ak tayo manugot kamot lang ang mga ampunta. Ay na, nagwapo matanda ito'y amaladaga, anak ko. Nakalukluk mag. Iso ka din da ito'y ti ampun yu. Correction, Mama. Anak mi kin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, Mama. Ang hustumat siguron tinaminsan apan nakailawan nyo. Ha? Saan nyo matsiguron nga ulitin pa iti panang ibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, Mama. Awan anyaman na. Kat, naasikaso yu ka din ti pan nakairehistro na. Wan, Mama. Nalpasan. Da kaming ti legal adadakkel na. Dayta tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasingpet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka niti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignan nak, Victor. Wala, tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siya klangan kang trabaho. Sana balik, tadakkel mo ti sweldo. Kan may sa, adamot ang ornong ta. Panagkunakat umdas mo tanda dya pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita, Olivia. Ang napatpatig ka diti trabaho, ngam ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitin? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Noong ngay mga latalaangan iti mga awirkin ni Clarence, lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo talang no data amis mo ti mga awirkin ko na. Iti kasta, mariknata at talaga adata tinagapon na. Kastan tumot ti ubing ka data. Sige, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag, lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak, no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tan tulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga ang nagbiit ti panaglabas ti aldaw, anak ko. Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, Mama. Saan lang ang adayta? Maibalikas na pa yan ti Mama kan Papa. Aya, mayat ang arot. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod dimtang ni Clarence. Aywan, Mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko. Nariknak at talaga amay sa akon nga inagapukin ni Clarence, Mama. Ay katun talaga akastan. Ngamin, si kamat nga ro ti mga awir. Si ti mga aywan. Iso at talaga amariknam asikan ti inana. Wan, Mama. Talaga ngamin nga impaay ko amin nga oras ko ken ko na. Wan nga ro, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, Mama. Inaramid ko at talaga dayta. Tapno maipamaysak nga aywanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si dagtirik nayo adwa. Naku na yun, Mama. Ni Clarence tinangtad itilawag ken ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, Mama. Ay katun Uray da kamin kinipapayo ti mga la iti may sa alitsyon, baboy. Agpaiso, Mama. Wen, kunak lang arudan. Ay na, agyaman nak, Mama.
Sigurado ang maragsakan ni Victor numaamuan na dayto eh. Awan anyaman da iha. Amumat kada kamin kini papam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo kumi. Kasano bakit? Nakasagana ka di aminin ang itirumba nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap na sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, siya kon ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang no bilang lang. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nakitingay umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idain ton bigat iti alas 2. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awitan da dekorasyon? Ariglado bakit? Siya kon ti makamo amapan mangsukon kada kwada inton bigat. Aday ta, naisagana kon ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mo ti pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mo't ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ang ti cellphone na. Kitaak man no asino tinagchat. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Addaman ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop muntulat takuman para kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan daytoy? Asino daytoy a babae? Pangasim tay bagam ti pudno, Victor. Asino ti babae ang nagchat kan ka? Asino? Pudno ka di nga anak yun ni Clarence? Olivia, Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam dagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? At ka di relasyon yun. Kaano pa'y aluklukon na? Kaano pa'y? Ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasin. Pagkawanan na ko ma, Olivia. Tangay pilitin lakmot ang mga bagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklonak ka nagulbodak. Wan. Anak ko ni Clarence iti sapali a babae. Anya? Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaidistinok idi kagayan. Istrikto ka nung nagiti dadakkan ni Jonalyn. Isungay din nagsikog. Kinuntak na kadagos. Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apagparangan na akaanakan ni Uncle Arnulfo ni Jonalyn. Di damo, di na kayat. Yung inaramid ko amin na kabalak. Inkarik ngay kakitidak kalagatan. Aging ngay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti ubi. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytoy nga naramid mo. Nagsakit. Madudug-unay ti puso iti daytoy anamog. Nagsakit, Victor.
Sorry, bakit? Sorry talaga. Sapay lang kumata mapakawan na ako, Olivia. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngam nasing petak a tao. Agisam-isam aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matandag iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mo't siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan, nanang? Dandan ni 40 ti tawen mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ni nanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa, Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na ak iti ayat, nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo apara kanyak? Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro, ananang. Ang, no talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan. Sige, tayo bagak kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena, nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na, nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, kit talaga akastaan, nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, huwan matkit di Ay, anya nga itimbagan ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis, mate. Kaya tiyo, tamapantayo, nanang? Si kalatan ti mapan, anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mala ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mo't nga agpaiso no pilitan nyo tagbiyahe. Nala, siyaklat nga roden ti mapan. Tapno awan may ibagbaga ti kabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panang kablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod, manong. Kat agyaman na. Awan anyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, manong. Sige, ang awan samot ten bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha?
O sige manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakan ti atugaw. O sige, agtugaw ka nga Ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Millstone. Ha? Sino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din nanang. Ibagak to, inton aklonen na kon. Tika di balasang anam-amaw idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa day akabsat ko ah. Ah? Awam matidakes na anak ko. Naistorya na laeng mate. Ang lalaing ama ti agaram. Iti kasta haddan tumeten manugang kao. Imbag lang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kametan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y mat. Adag iti agbalin nga apuko kan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod no na. Papapanawan da kon dito eh. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni balay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad-ad namanin nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Ah? Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw mate. Agyaman ak nana. Saan lang ang napintas ni Joyce nanang? Nasingpet pay. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arno kasta anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga nga aggal-gal-gal kamit tain balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Ah? Saan na nana? Basit lang ang matoy labaan. Mabiit lang ang daytoy. Wanagam ka babain kan ka balasang kaw. Si kamat ti aglablaba ka dagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakiti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamen, nobya na ka ti anak may. Isu nga ibilang da kamutan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston anak ka. Ha? Ay ko, ang damat basitan at tatang. Apay ka di? Anya nga iti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo na, tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti ornong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na,
Saan mat amasapol nga ing grande ti kasaryaw? Uray jay simple lang ngamin Tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matikit di Ay, amo matan dagiti kakaroba tayaw. Nagatayl dagiti dilad Basit laabanag ang makita Ket ikandan adagos iti kaipapanan. Awan nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apa nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay man? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak day ta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce iti biyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay, word! Siyak mismo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga nasingpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta, no kaano ti plano da panagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan mat amasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papilda. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wen. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti day ta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro ada ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kanto pulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idunin mo. Agyaman nak, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, Rombang laang asikat ti mangigam iti sweldok. Kan maysa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpenak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga anagasatak. Takas ken katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iti lugar mi, nanang.
Nagpakada ka kadi ni Winston, balasang kaw. I-text kun tulatan inton madamdama nanang. Sikat ti makaamaw, balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Jak pa'y amo nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige, awagan mo no i-text mo tulat tangaruden ni Winston. Wan nanang. Agan anad kawan, sapay masikong ka. Wan nanang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay. Amangan lumabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pa ilaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kuha. Saan ang mabalin lakay? Para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day jay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne? Kaawawit mo lang iti na panalawas Ita, agawit ka manan? Wan, tamailiwak mat kin ni nanang ko. Wen ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayom ditoy? Saan ang mabalin tamakumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Daimbagban ta nakapasyar kayo anak kaw. Wen ata saan kayo mat ngamin ama kabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak unay anak kaw. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Word, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya ka no ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo ta itantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo ta urayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan no matagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay lugar da. Amom ayat iturturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang! Kumayan! Ay na, agyaman ak ta simangpat kan Joyce. Among ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya kan Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayat latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki timpas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron.
Isumatlagayam anarigata na anang ipas ngay kan kuana. Nagdakalmat ngamin. Huwag nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a Junior? Makamukalatan, Winston. Ada amin kan kapangat dang. Sige, Winston Junior nga ron ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawaga. Ha? Asino ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ang nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanan nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Ang mga nuad na makangagkada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, no agkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Tasya kung ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, kat siya ta. At daduang anak mi. Angam, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Dahil tatipudno bro. Ang kita ma, di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa makagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbaga nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runa into nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Dahil tatipod no bro. Diyak lang nga mo no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Iso nga insin akon. Damag kong ay darong da kano. Gaputa saan ang nakabaybayad. Kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mang petkan, Joyce. Ni, apay kasta tinangam, Winston. Kaslama kong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan iti inaramid mo. Winston. Apay ang naglimod ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan naklaang gayam. Sana pud no dayta. No sana pud no dayta. Ayan nga rod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na ko man no nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y palay. Kun awan pulos ti alaem akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsaten tandaan yaman a relasyon ta. Lipaten na kon kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan ka ti amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakam. Amang sarangit ka na ito'y apandubok tibiyag ko. Sapay la kuma, tamalasadak da ito'y amapaspasarak ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyak. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di
Ita kami kumabaybayan, iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Adda kayo mat nga antina. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko, awanin iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka, manong. Ay katiyam amam lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba wenno pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu a panagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadwa kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem saan na akayat asawen amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo ket isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam, Winston, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Jennifer. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti nagan a Jennifer. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no agbalin daytoy nga inspirasyon kadagiti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para itinapinpintas a masakbayan. No apay anakonak ti kastoy, isuman nga rod ti innak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin.
Happy first anniversary, love. Charan! Anya nga dayta. Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano santan aray to tawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mo't kit diti parikot iti dayta kanyak, Noel. Amumat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agya manak Jen. Ket sapel ako ma. Tadi kan tumauma iti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso amabalin ka di. Di mun sang kadagulit dayta abanag. Maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agya manak Jen. Ala, umay ka tama pantag tugaw iti dadya abanda. Ijay ta akanan to'y in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan diti opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay wow, sana all. Anong sana all ka dyan? Katno at damat ni Noel mo. Unmat kat di friend. Ti panangitultulod kan panang suksukon na ti kunak sana all, friend. Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ibagam ngamin mat akin ni Noel tao may nakamat itulod kan sukunan dito opisina. Tapno saan ka nga umapapal akasta. Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko tiyena nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may sala ang a janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatag ko matinopyo. Day, tatima ko na asana all, friend. Ay. Ay, itayak pa ilang nga gururay dito eh. Ngam aging kita, awan pa ilang ni Noel. Sumagmamanulaan ang minutos kat mangruging timisa. Ang awan pa ilang. Ay, tinasayaan. Umuna akong dito unan. Jen! Oh, Noel, naladaw ka manin iti oras ang nagtulagan ta. Pasensya ka. Adapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakit traffic. Iso anagnag na akong anagturong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manin iti lingad. Un nga ron. Apay, awan pa nyo. Awan. Nalipatak tinang itugot. Oh, at itipan nyo. Punasam tilingat mo, taumunat nandita simbaan. Agyaman na. Awan anyaman na. Ala, umay kanta ni, mangruging timisa. Jen? Saan ka kati ang mabisin? Saan pa yung Apay? Ilibre na? Wana. Sa dino, ti kahit mo apanganan ta. Apay, adda kwartam? Ado Nagsweldo akit di kalman. Iso nga ilibre ka ita. Ay sus, urnungam kit di ti sweldom. Tapno adda igatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos ng us-usaram. Bay ka dito sapatos ko ta, mabalin pa imat. Gumatang aktuin ton saan na mabalin na mausar. Napintas pa imat da ito eh. Sayang mat sukatak. Kat mabalin pa imat. Oh, di t-shirt wano pantalon lang ang tigatangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo. Well, gumatang akto. Angam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Indaman mat mangan iti nginginaan na restaurant. Tapno sa anak kanayo no iti karindriya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay, akon iti karinderya laang. Mga restaurant nga road. Di kagdanag, tasak ti makaamo. Sana balit, maminsan lang, mag. Okay, si ka nga rod ti makaamo, Noel. Oy, Jennifer! Shirley?
One friend, kumusta kan? Ay nakas itisigod lata friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika ngay, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, takanayon kayong actor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan mat? Sagpaminsan laang mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobium ata aktor kayo mat. Ah? Ay, kwa. Unto, friend. Damag ko, nga agpakana damat ka nung da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, oray ni Femya, agpataylan mat the next week. Ijay ka nun nga trabaho. Ay, wala. Nagrigat mat ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isua talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, un nga rod, ah. Okay? Sa dino nga iti pagtrabtrabahwam ita. Iti pailaan ka di sigot? Nabayaga ko nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow. Mayat angarod no kasta, friend. Kita ma, ta mga numakaam-amu ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke. Amok man kat alab na lab mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaan, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay, friend. Ay, katun ah. Tamaramanak man mati katas ng Australia. Anya itayan, ti ko na mga ibagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Apay, kasta tilangam. Kaslam naliday ka man. Apay, at ka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. At daaminan kan ka abirbirukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka mat, iti kastaunay. Ha? So na lang, takayat ko ti mas komportable abyan. Banag ajak makita kan ka. Kang ronaan iti amin. Jak ma-imagine ti masakbayak, no si kanto ti pakiasawaak. Ha? Ni? Ano ti kayat mga asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda ket isulatnan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti ko nam nga gagat ka. Wano agdiskarte ka mat kuma tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer? Noel, saan tan nga umugubing? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti na amiris ko. Ha? Kat iti kaano man, jak tupulos kayat amapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol. Ti kayat ko kat agbalin to anasaya at ti buklat a pamilya. Iso asori, ngamwaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan, Jennifer? Pangaasim. Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel. Pasensyakan at talaga. Ngam manipod ita. Breaktan. Lipatan lakon. Kat lipatan kamatan. Anya? Nag-awitin ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatang. Apay ngamin, aya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun na jay. Di yun ang munpay. Ta mga nusyak tumat lang ang tibabalawan yun no bilang laang. Ha? Naamiris ko laang. Asaan gayam ani Noel ti lalaki akayat ko apakiasawaan. Dayjay laang tatang. Anya? Day tatipod na tatang. Wala. Di kan pilitin amang ibagan no apay. Ay, sapay la ko ma. Saan ka nagbindot iti desisyon mo anak ko? Pagmanok na nang? Kasya na katityosan ako. Day, anya ngay dagitawit mo. Kaslarak mo. Wan na nang? Arak kang pulutan. Ha? Day,
Itaman pa'y anang yawid ka iti ara kanak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim apang ipainumam iti dayta. Siyak ti uminom, nanang. Ha? Patasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti ori apagbit lang kanito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskasta manak ko. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilagayan ti pagtungpalan ti relasyon mi ka ni Jennifer. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na nanang. Maawatan ka anak ko. Talaga akasta takapudpudutan pa ilaang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sugat di tapusom. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaang anak ko. Asino di kabidbidyo ko ni Jennifer, bakit? Asino kumapay ay kat ni Manen Richard Kaslalasing putmut na dya Richard niya. Jakla am mo lakay. Anyat am mo tayo ngay. Amangan no itilaang met video kul anasing pet dayjay apurinar. Sa bagay mo't kadi Ang ko namot ti anak ta, nga umay to kano agpasyar dito Pilipinas. Wan nga raw. Umay to kano agbakasyon dito Husto mo't kadi Tapno ma'am, amu tamutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta, bakit? Wan makidi Iso na laang taamangan no saan laang ama ka istorya. Taditang maamuti ag English lakay. Nalakalaang bakit? Ang damot tayo kunanda akarabaw English. Sa bagay, as long as it sounds ako nada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, ang kasarkayaw ni Richard kunam anak ka. Wan tatang, Ang awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan-ayat kayaw. saan aparikot day tatang? Tinapatag, agin inayat kami. Anya? Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay kumata umanugot kayon. Itikas na, matulag matan ti kalay sami. Tatang, ti kanayon nga ibilin ko kada kayo Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang runa dagiti naman ti kaamakmakan. Uy, awan rumba nga pagdanagam anak kaw. Amu kun nagita. Nasaya at mat nga rod, tatang. Sana bale, kanayon nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may sa, inkarimat ni Richard at tinawon kami nga agawid dito Pilipinas. Ba nag-apagyamanan mi una, inukasta anak kaw. May kawa kamin to laki, di ka ni nanang mo. Uri siyak mat tatang. Angam anyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ti ayan ti trabaho ni Richard. Isa amasapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot iti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko.
Naimbang nga orasyon na namin da. Si Gayam Noel Baraw, dumanong ka Agyamanak nana. Agtugaw ka Baraw. Saan nana? Inagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Wala na. Nukasta, agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan, nana? Ni Julian nakabsat ko ti agkasar. Ay, kunaklakit din si kanti agkasar Baraw. Saan, nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakitak akasukat ni Jennifer diti pusok. Ha? O sige, nana. Mapana kon, tado pa ito invitation card nga iwaras ko. Umay kayon to inton kasar ni Julian, nana, ha? Pakibagayon tulangin ka ni Tatarando. Sige Baraw, kit agyamanak iti panangawis yo kada kabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakit? Agbakasyon ka no da Jennifer. Ay, nagsaya atin ngay nukasta. Wan, mangarkila ka no iti ban ta sabten ta ida ija airport. Ay, nagmayata. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kasta bakit? Ay, wun alakay. Kahit kaano ngay nga raw di panagawid da. Iyawag nanto ka no, inton makapabuk da iti tikit da nga agawid dito Pilipinas, lakay. O sige, urayan ta nga raw di awag manan ni Jennifer. Tay sa ganaan taman, di sa sangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrugit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diyak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sa bali a pagilyan. Agsubdi ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin, taijaya kun balay nga agsiar. Ay! Anyaman tan! Sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kaasi ti Diyos. Okay aklang mat. Daytoy, janitor latagin dayta. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan ti nagbaliwa ma. Wana. Kas makita mat, saan ka di? Saan akong akas itisigod a Jennifer nga amam mo. Talaga adakkelan ti nagbaliwak. Ngamin, amok ti agarapaap. Jennifer? Ay, naimbaglangan tainsi na kay di Noel. Tano saan? Ang mga noagpada tangat kirkiraos ti tiyan na ita. Naimbaglangan, tanasapa ak anak ka amiris. Iso anapintas ti biyag ko ita. Anda ka di ibagbagam? Ay, ikaw. Awan, Noel. O sige ha, panawan kan dito Ur-urayan nak ngaminan ki asawak iti parking area ti mall. Sige, bye. Nalabit ako naan dagiti dadduma amay saak amata pobre. Angem saan, ngamin nagbalinak laeng a praktikal. Ni Noel, wen, nasingpet. Ngem ni Richard, adda balay mi itan iti may sa subdivision ijay Baguio City. Adda lugan mi, magatang ko amin akay kayat ko. Kang runaan iti amin, saan kon apagparikutan no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti bills mi. Napagtur ko pa yan dagiti dadakkel ko ijay Canada. No ibagayo anaalas ti ugalik, makaamu kayo. Basta siyak, naragsakak iti nagbalin a desisyon ko. Para ngamin kanyak, no adalakit ti tsansa a bumaknang ka, apay kit din apigilam. Sa anak analastog wano naparamag, no dikat ibagbagak laeng ti realidad ti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F,
ket pagyamanak unay tiing kapanang yurnos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jennifer. Ken ka pagayam, Jennifer. Numaminsan ngamin ket addatay kunada asaan apuro puso ti pagandaran. Tauray ay ayatem nga agpayso ti maysa a tao no di na matammo ti dumiskarte ken awan plano na itibiyag awan matlaeng serbina. Nang runa no saan kamet anaragsak. Nasakit man nga masapol asangwen tayo ti realidad wenno kinaagpayso ti biyag. Nasken laeng met a panunutan tayo ti agbalin a kasasaad ti pamilya abuklen tayo para itinasayaat a masakbayan. Alakastan pagayam, Jennifer, ket pagyamanak met tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nos, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangan.